Swastiastu, Om Waalaikumsalam, Ieu Namasina. Adan ucapang hamareng jalan rawuh kemaring jagat Mesir dadiannya abu ketujuan Raden Dewi Sadak mijil kali bau danda sami ngawilang apa menang aditu dane tam menunas kagiat sewadak menangke pacabur semuanya pasang wau kaprapta hati
kumodap agalang panganggone sarwa bengel kathah ujar nereng jabon kamolake magobacuwe kudang ratu saketi rere kado kado ingun Prabu Mesir mawa acana hendak kenyen deke emai sadagi tam ngaturang awak titiang jatmo suanan adara nesta laco
lagawa jadwar bekal di tiang pasti suka duka lara pati neka wanta ati tiang atiku ati tiang mawas kadam nyadia titiang dangkel mangkein reng sang ayu sanetelas tunas titiang sang Prabu rares ngandikeun aduh sang ayu modal gelis tandingin hitam-tam dekeun padakone liandang sulit sang ayu kobot komijin
sampun merasa ring kayu Gadi Daud angan sabdane jajah humijil mangu mewah kidah jroning cita Kitam-tam matur ngarepang ngodo ratu ngamonongin inab saking nistan titiang kabawas kobot nyaurin Yening ratu sulit kareti diastu pacang mawantu nyadia titiang manguningang sampun ang ratu kualang ati Durus ratu sane jati madan telas Om Santi 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 Om